ikaze muri iki gitondo cyo kuri uyu wa gatatu aha ni ku itariki 15 z'ukwezi kwa kane 2026. Mwaramutse neza bakunzi ba Kigali Real News, ni updates nkuko bisanzwe, ni amakuru mashya azindutse muri iki gitondo cya kare, aho mu kibira ari moto ni moto. Ni nyuma yuko ingabo za P5 bivugwa ko ari iza Kayumba Nyamwasa ndetse na Jarike Habyarimana, biravugwa yuko aho zari zasubiye inyuma, zimwe zari zavuye muri zone ya Minembwe nyuma yuko bamaze kubona ko zone ya Minembwe batayibashije, zikaba zari zagiye mu kibira, ndetse ngo byavuga ko ari umugambi bari kwitegura wo gutera igihugu cy'u Rwanda. Biravugwa yuko habayemo bombardement zikomeye cyane, ndetse maginga ya hakaba hatari hamenyekana ababashije kurasa izi ngabo za P5 ndetse n'aba special force baba FDNB. Niki cyabaye, niki cyabiteye? Uramenya amakuru ndetse umenye akantu ku kandi. Ni mu nkunde rero tuze turebe hamwe uko situation ihagaze muri zone ya Minembwe, zone ya Uvira ndetse no muri Masisi no mu mujyi wa Goma, nyuma yuko AFCM 23 imaze kugambanirwa nabo bari bizeye ko bagiye kubavuganira muri biriya bice bagiyemo kugira ngo barebe buryo ki umutekano wagaruka muri iki gice cy'uburasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Turifashije umuroko ifoma aduhe ido nido y'ibikomeje kuba n'ibikomeje kugenda bigaragara muri ibi bice byo mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ni mu nkunde rero mbanze mbashimire mbifuriza amahoro y'Imana mwe mwahisemo kubana natwe. Ikindi kandi nawe ukiza ku murongo wa Kigali News bwa mbere, nta kindi usabwa uretse gukanda subscribe cyangwa s'abone, bityo ukiyongera mu muryango mugari wa Dema kumva amakuru acukumbuye kandi yizewe. Nyamuna ntiwibagirwe gukanda like kandi unasharinge ibi biganiro byacu biba bicukumbuye bigere kure, ndetse like yawe niyo nkikomeye irenze ibindi byose. Nje muri kumva kandi tuye komeza nyandi Jamia Mugisha ku murongo wa telefone. Turi kumwe na Bwana Bizima. Bwana Bizima, waramutse neza? Igitondo cyiza Bwana Bizima. Yes, Bwana Bizima, ibintu byabaye ibindi biravugwa yuko ibintu byageze iwandabaga, ariko amakuru arambwiye yuko AFCM 23 nyuma yuko igambaniwe, bishoboka kuba ko maginga yahinduye umuvuno, ndetse mu bice bigiye bitandukanye, bishobora kuba hari icyatangajwe. Bwana Bizima, maginga ya ishusho rusange y'umutekano muri ibi bice biri byaberagamo imirwano nyuma yuko ingabo z'Abatanzania zisimbuye P5, ariko bivuga ko P5 kimwe cya kabiri cyatikiriye hano mu kibira, hano ni mu gihugu cy'u Burundi, ni parike ya Kibira iteganye neza na parike ya Nyungwe iteganye n'igihugu cy'u Rwanda, aho bivugwa yuko aba ba P5 bavuye muri ibi bice bya Minembwe, aho Minembwe yabanyereranye, ndetse na special force y'aba FDNB yamaze kugwa mu gatego gakomeye cyane k'abasirikare batari bamenyekana, aho bivugwa yuko babarashe ku rwego rukomeye. Maginga ya zone ya Minembwe, ingabo z'aba TPDF, izi ni ingabo z'Abatanzania, zimaze kugera ku ki nyuma yuko babaze kubona ko ingabo za P5 zidashobora kuhangana na MRDP twirwaneho. Ubona ko ikomeje muri ibi bice byose bya Minembwe birimo operasiyo n'ubundi ziri gukorwa na coalition igizwe n'ingabo za FARDC ndetse n'ingabo za Tanzania ndetse na Wazalendo. Ubona ko nyuma yaho P5 imaze kuva muri ibi bice, ndetse yari iri kumwe n'izindi ngabo zindi zari zifatanyije operasiyo zagiye ziva mu myanya zari zisa naho zari zimaze igihe zirwaniramo muri ibi bice by'Indondo ndetse
gukomeza no mu bindi bice, ubona ko n'ubundi imirwano ikomeje hagati ya koalisiyo igizwe n'ingabo cyane za FARDC n'abatanzaniya muri ibi bice bya Minembwe, ariko ubona ko n'ubundi M23 twirwanaho bakomeje umugambi wabo ukomeye wo kugenda bigarura ibice byinshi kandi barwana no gufata umwanzuro wo kugira ngo babashe gusa naho birukana koalisiyo mu bice bitandukanye muri ibi bice bya Minembwe, nubwo bigoranye bijyanye n'ubwinshi ndetse n'ubwiyongere buri kugenda bwiyongera bugwira ku ruhande rw'ingabo za Tanzania, ubona ko zisa naho ibi bice zisa naho zifitemo ukuboko gukomeye cyane muri izi operasiyo ziri kuba cyane muri iki gice cya Minembwe. Yes, Bwana Bizima, urabona TPDF ribashe kwirukana MRDP twirwanaho n'abaturage bo muri ino zone ya Minembwe? Ntabwo biri bworohe cyane kuko ubona ko ikijyanye no kwirukana M23 twirwanaho muri iki gice cya Minembwe ari ibintu bigoranye cyane, bijyanye n'uko iyi mirwano iri kugenda ihaba ubu ngubu ari imirwano iri ku butaka, kandi ubona ko ibintu byo gusa naho bimura twirwanaho M23 muri ibi bice bya Minembwe hadakoreshejwe drone no kuba nta shiringi yindi ikomeye yaba iri muri ibi bice, hari ikintu kigoranye cyane gikomeye cyane ku ruhande rwa M23 twirwanaho kuba babasha gusa naho batsimburwa, hakaba hari ibice byakwigarurwa n'ingabo za Tanzania muri ibi bice bya Minembwe. Ku mirwano bari kurwana ubona ko ari imirwano yo ku butaka ndetse yiganjemo kwadivasinga bikomeye ku mpande zombi. Yes, Bwana Bizima, rero nkundira umbwire uko situwasiyo ihagaze muri ibyo bice biteganye n'ubundi niyo zone uherereyemo. Bivuga ko mu kibira harimo ingabo bamaze kurasiramo bikomeye, bivuga yuko harimo ingabo za P5 ndetse n'ingabo z'aba special forces za FDNB zamaze kurasirwa mu ishyamba rya Kibira. Bwana Bizima, hari amakuru waba ufite yimbitse? Iyo ni imirwano yabayeho muri iki gice cya Kibira, ariko n'ubundi isa naho iherekejwe n'imirwano yari iri muri iki gice cya Plaine Rusizi, ubwo ubona ko FARDC ndetse n'ingabo z'u Burundi zironze muri ibi bice zari zifite umugambi wo gusa naho zadivasinga mu bice bitandukanye ku ruhande rwa M23, ndetse ukabona ko mu buryo bwo kwanga ko hashobora kuba ikibazo cyo kuba bakwadivasinga mu bice bitandukanye bakaba bahura na mbushi nyinshi za M23, kuko ubona ko imirwano ikunze kuba muri Plaine Rusizi ari imirwano basigaye barwana kuri koalisiyo bikanga cyane M23 bitewe n'ubwenge n'imbaraga zikomeye zikunze kugaragara mu mirwano ihabereye iyo ari yo yose, yaba iy'igihe kirekire cyangwa umwanya muto, ndetse byabaye nk'ibitunguranye bidasanzwe muri iki gice cya Plaine Rusizi, ubwo habaga imirwano kwadivasinga, ariko koalisiyo igasa naho yikanga gukomeza kwadivasinga itinya ko ishobora guhura n'ikibazo gikomeye, kuko ari ibintu bimenyerewe muri Plaine Rusizi byo kuba M23 barasa bikomeye ndetse bakaviramo kuba hatakaza inshuro nyinshi ku mpande izo arizo zose, yaba ari ku ngabo z'u Burundi ndetse na FARDC wazarendo muri ibi bice. Rero habaye ikintu kidasanzwe cyaherukaga kugaragara muri Nord Kivu mu nce z'uyu mujyi wa Goma, ubwo habaga imirwano ubwo hakoreshejwe imbunda ziremereye zirasa mu bice bitandukanye yerekeza ku ruhande M23 yabashaga gusa naho yadivasinga iturukamo, kuko mu mbunda nini zabayeho muri sheringi ikomeye cyane habaye ikintu kidasanzwe cy'uko nta kompora ryigeze rigwa ku butaka. Ku ruhande rwa M23 hagaragara ko hari bwa bwirinzi budasanzwe busama amakompora aremereye y'imbunda ziremereye cyane, ndetse ikintu kitageze kigaragara muri iki gice cya Sud Kivu, ndetse ubona ko ari ikintu kidasanzwe cyatumye habaho kwikanga cyane, ku buryo hari kwibazwa imirwano ishobora kubera muri iki gice cya Plaine Rusizi ku ruhande rwa koalisiyo, uburyo bishobora kubagora kuba babasha gusa naho bakumiriye ibitero cyangwa imirwano iyo ari yose yaturuka ku ruhande rwa M23 bijyanye n'ubwirinzi budasanzwe bwagaragaye. Ni nyuma y'ibyo rero ko nyuma yo gutekereza kuri icyo ndetse kandi cyakunze kuba ku ngabo z'u Burundi zari muri ibi bice
hagiye nk'inkuru idasanzwe cyane i Burundi yaje gusa naho ibanza gushobera abantu batuye muri ibi bice byinshi bitandukanye, harimo n'uyu mujyi wa Bujumbura ubwo hakundaga kugaragara ambilanse zicicikana mu masaha y'uyu munsi y'igicamunsi, ubwo hagaragaraga cyane ibintu bidasanzwe kuri ambilanse zazanaga inkomere, ndetse bigaragara ko harimo n'imirambo imwe n'imwe mu modoka zimwe na zimwe, ariko abaturage bo bakibwira ko ari nk'impanuka ishobora kuba ibayeho, ndetse abatari bazi amakuru byaba ari ibintu bibereye muri iki gice cya Kibira. hariho training wingi n'ubundi imenyerewe yuko hashobora kuba ariho havuze ikibazo cy'impanuka kidasanzwe, ariko amakuru yaje gutozwa ko ari operasiyo iri kubera hano mu Kibira, ndetse habaye ya mvugo isanzwe ngo kuba yakubise batabashije kumenya ngo ingabo zibikoze n'iziturutse, kuko hari force yari irimo ya special force y'ingabo z'u Burundi, ndetse imaze nk'igihe muri operasiyo mu buryo bwo gusa naho ikora ubwirinzi bukomeye bwo kutinjirwa muri biriya bice nyuma y'igihe gitambutse, ubwo iki kigo cyazaga gutwikwa ndetse hakagwa n'ingabo nyinshi zahigiraga. Ibi rero byabayeho n'ubundi hari ikintu cya operasiyo kidasanzwe, kuko ubona ko special force y'u Burundi zari ingabo nyinshi kandi zikoze ikintu cy'amatsinda atatu, ku buryo byari bimeze nk'imirongo itatu y'ubwirinzi mu gice gituruka muri iki Kibira berekeza mu bice by'u Burundi, ndetse n'aho ikigo cya training cyari kiri. Ariko haje kubaho guhura na operasiyo idasanzwe y'ingabo batabashije kuba batangaza izo arizo, ndetse kugeza amagingo nta makuru arabasha kugaragaza ngo ni abahe babikoze, ariko yaje gutera akaga cyane gakomeye kuri izi ngabo z'u Burundi zari muri iri shyamba, kuko zaje kuraswa bidasanzwe bijyanye n'imbunda zabo ko zari siransiye, ndetse kugira ngo haboneke umusada ubasha kumvikana, hari ibintu byaje kugaragara habayeho sapoti y'uko itsinda rya mbere ryabashije gusa naho rihangana n'izi ngabo zari zambaye nk'iz'u Burundi nazo bahuje impuzankano, ku buryo byabanje no kugorana kugira ngo habeho gutahura ko ari umwanzi, ndetse bakabimenya ari uko basa n'abahoberanye neza, bikaza guteza impfu zikomeye cyane, kuko habanje kubaho kwitiranya kw'izi ngabo z'u Burundi ko abari bagenzi babo, ariko amakuru akaza gutahurwa nyuma aho habaye sapoti yo kwaka umusaza, ndetse nawe ukaza kuza watezwa mushi nawe, ku buryo nabo bahatakarije mu buryo bwo kuza gusa nabo batabara bagenzi babo, biza kuba ibyago bikomeye byateje impfu nyinshi ndetse no gukomereka bikomeye ku ruhande rw'iyi special force y'ingabo z'u Burundi, ndetse ubona ko ari nk'igikuba cyacitse cyane bikomeye, kuko ni ikintu cyababayeho kibatunguye mu gihe bari bamazemo kijya kugera mu byumweru bitatu bari muri operasiyo, ariko bahuye n'amasanganya kuri uyu munsi wa none, ndetse ubu hatarabasha kumenya ngo ingabo ni izahe cyangwa ngo abatakaje ubuzima bangana iki, n'inkomere ziri muri ibyo bice zingana gute. Gusa ni ikintu kidasanzwe, ubona ko habaye nk'igikuba, ku buryo na n'ubu ubona ko muri iri shyamba nta bwirinzi budasanzwe bugihari, nyuma yo guhura n'aya masanganya akomeye, kandi ubona ko byateje impagarara ikomeye cyane mu mutekano w'igihugu cy'u Burundi. Yes, Bwana Bizima rero mbabarira unkundire mushime nkwifuriza kugubwa neza muri iki gitondo cya kare cyo kuri uyu wa gatatu, n'ubundi update zo nagahoraho, ariko mu makuru ya Zandani baravuga yuko ingabo za P5 zari zimaze kuva muri ibyo bice zagiye kwiyunga n'ingabo z'aba FDNB zo mu mutwe udasanze, bakaba bamaze kubakubitsa uruheno. Mu makuru yacu akurikira muri bumenye uko wagwane situation ihagaze, ndetse umenye uko byimitse. Reka ngushimire nkwifuriza igitondo cyiza Bwana Bizima. Yego, murakoze cyane namwe. Namwe bakunzi ba Kigali News, reka mbifurize amahoro y'Imana, kugubwa neza, nihanganisha bikomeye abarwayi ndetse n'abari muri zone y'intambara. Ciao, Imana ikomeze ibane namwe.